Muthia kuri na nja ya kiuria kiria gikoretwo gikiyumiria kia no ukarirukia bendera ya kiama kia Jubilee hitahitano-ini ya githurano kinini gicigo-ini kia ubunge gia Kibra kiria gikahanika tariki 7 mweri wa 11 mwaka uyu. I have the honor and privilege to present to you Mcdonald Mariga Wanyama as the Jubilee Party candidate for the upcoming by-election for Kibra constituency. Mcdonald Mariga uria akoretwo ari muthaki wa mubira wa maguru anireirwo ariwe muhotani wa tigiti uyu thutha wa kuhota nyoteria ngei 15 othe aria mathurimirwo ni bodi ya kiama giki umuthi. We received a total of 16 applications from interested parties with the requisite credentials. Kuhotana kwa Mariga gutiukite na kimako kiingi kuona ona ni gukoretwo na ndereti hiuku maritwa riake riagwetwo na ona gatagati-ini ka nyoteria aria maguthiete kung'ethanira nake marauga kuma na ndariri cia kuigana kuonania niwe urianirirwo. ANC mekirite mujeruo haya ODM megwikira mujeruo baru yari niciaheo mwana wao Kibra rwanika mahetu mwana wao ri noigua no maugana megukua nake. Mariga uria hau gabere auma na kirinde kinene kia rumiriri ake agithie guthurimwo augite ati itua ria kuingira uteti-ini riumanite na wendi wake wa gutungatira muingi na ti kuhuthika kiuteti ta uria muhuhu ukoretwo gitambio. Kiuria kinene kiria gitigarite riu ni gia kana Mariga ari na uhoti na ucamba wa kuigana kung'ethanira na ahuraniri kuma ciama-ini cia ODM, ANC na Ford Kenya na kana hihi ni aguteithiriria Jubilee gukinyaniria matanya mayo hitahitano-ini ino. Uteti thiini wa nyumba ino ya Jubilee uronekana gukorwo ri makiria mateti 16 aria maranyotera giturwa kia ubunge gia Kibra na wataramu a kiuteti makiuga ati hitahitano ino ya kuhuthika guthima uriku wa iria ria kiuteti mwaka wa 2022. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.